Hayyee hordoftoota fi kabajamtoota Raahel Tuubii ashamaa akka fuunee jecha akkuma beektan Raahel Tuubiin biyya galuu fi mataa hojjisiifachaa jirti. Mataa an hojjisiifadhu immoo mataa halluu dibachuufani. Akkuma beektan biyya keenya gaafa dhufnu bareennee maal jennee dhufnee asii immoo kaabsuufnee galuun namatti ulfaata. Kanaaf halluu rifeensa kiyya dibachuufan jira. Akkuma agartanii mana rifeensaa yookiin beauty salonii Sumayyaa Tuubiitiin jira. Asumaani ka warreen sanaa jirtaniif koottaa halluu barbaadan shurrubbaa dhaachuu barbaadan wanta feetan haruusaaf sagantaa adda addaatiif beelladhaaf kanaaf meeshaaleen guutuun qophaa'anii jiruun isiniin jedha. Kanaaf Raahel Tuubiin sarara mana rifeensa Sumayyaa jirti. Amma kara halluu filachuu yookiin immoo halluu dibachuutiin deema. Viidiyoon nafaana tura yookiin immoo du'aayinaa godha. Akkuma beektanii kara biyyaa deemufanii wanti hunduu xumurameera. Guyyaa muraasan booda kara biyyaa deemufan deema. Akkasumas ni jedha akkuma beekamu du'aan keessan na biraa fagaatiin jecha like subscribe warri subscribing godhi mallattoo diimtuu gadi qaasnin jecha amma karaa halluu filannaatiin deema. Nafaana turaan abdii kiyya. እንግዲህ ማለት ነው ራሄል ዌልካም እንኳን በጣሽ ብለናታል። እስኪ እንግዲህ ሰብስክራይብ ላይክ አድርጓት። ከሆነ ረፍት ጊዜ በኋላ ተመልሳለች ማለት ነው። በጣም ደስ ብሎናል። ዲስላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ማለት ነው ዛሬ እኛ ጸጉር ቤት ነው ያለችው። ቀለም ለመቀባት ትፈልጋለች። እንግዲህ እናስመርጣታለን የምትፈልገውን ቀለም ማለት ነው። ተከታተሉ። ለምን ያልመርጥልሽም ይቻላል። ይሄን ወዛቀሽ ራሱ ማሳለፍ ትችያለሽ። አሁን ምን ይመስልሽ? ያኔ በዚህና በዚህ ላይ ይሄ በጣም ያደው እንደዚህ በጣም ከሆነ እኔ ዳርኮ ማይኛ በጣም ዳርኮ ነው። እንግዲህ ማለት ነው ራሄል ቀለም መርጣለች እንቀባታለን ማለት ነው። ሃያ ኮንቬክተኒካ ሃሉ ፊለዴራ ያከራ ሪፌንሳ ዲበቹት እንጅራ አከነ በካታ ቱልቲን ቢየገሉ ዮኪኒሞ ኮፒን ከነከነ ፈካታን ሲንጀዳ ኮፒሌን ብራትስ ንጅሩ ኮፒሌ ብራትን ምስ ወሊት ዱፍና ቪዲዮ ኑጋዲስ ንጉቱ ዮኪኒሞ አዲጋዲስ ጉቱ አንገድማት ትላላ ቢየትሌ ቪዲዮ ላይ ተድስ ንጎራባ Hordoftoonni fi kabajamtoonni kiyya akkana fakkaataa sagantaan ani biyya galmaatarra jira amma akkasumas ni jira kakkanumaa yaadni namaaf qabu karaa halluu dibannaatitti deema nafaana tura viidiyoo kiyya hanga dhumaatti ilaalan affeerraa kiyya nafaana tura.
Ayo, dulu tapi kabajamtoota Rahel Tuubii Rahel ka akkanatti bareedee haalli dibadhee mataa kiyya hojjisiifadhee rifeensi kiyya hojjisiifame akkanatti isiniin jira ka amma rifeensi billee ni bada akkuma beektan aadan ho'aadha garuu yaa'u halluu waan dibeef akka mataan kiyya hin caccabnee fi akka mataan kiyya hin bannee kan isiniin jedha kun akkanatti bareedee sana dhalee ka'e hojjisiifadheen beeku ganaa reefumni hojjisiifadhaa ergan dahee akkuma beektan baatii jaaftee torbaffaa eegalee jira isiniin jedha kanaaf ka akkuma beekamu du'aayin keessan na biraa fagaatiin jecha viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa turaa horaa bulaan isiniin jedha.